I Bujanovac se pridružio talasu podrške normalnom životu i napretku. U centru grada održan je skup pod nazivom Za pristojnu Srbiju, za mir i rad, koji je okupio značajan broj građana. Okupljanje je počelo u 18 časova i 30 minuta, a okupljeni su, noseći transparente, istakli svoju posvećenost stabilnosti i ekonomskom razvoju. Organizatori su naglasili da je osnovni cilj ovog događaja jačanje dijaloga i zajedništva u društvu. Skup je protekao mirno i dostojanstveno, bez jednog incidenta. Ogrijalo sunce sa Kosova polja ravana, zasijale svetinje iz vremena odjeknula zvona sa starih dečana. Ovo je zemlja Lazara i Stefana, a ti veseli se srpski rode zbog slobode i zbog slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića i zbog slavne Gračanice, Studenice, Ravanice. Nek se srpski barjak vije od Prizrena do Rumije. Ovdje su grobovi slavnih predaka, što odbraniše svetu vjeru od Turaka. A ti veseli se srpski rode
svetinje iz vremena davna, a ti veseli se srpski rode zbog slobode i zbog slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića i zbog slavne Gračanice, Studenice, Ravanice. Nek se srpski barjak vije od Prizrena do Rumije. Odjeknula zvona sa starih dečana. Ovo je zemlja Lazara i Stefana, a ti veseli se srpski rode zbog slobode i zbog slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića i zbog slavne Gračanice, Studenice, Ravanice. Nek se srpski barjak vije od Prizrena do Rumije. Ovdje su grobovi slavnih predaka, što odbraniše sve